أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah makatautay manghuran yari na isab kita niyo haamuin programa
pagpangadji sin pag-agama. Ini mga katautay manghuran, amo na ini impiyag baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sulga dandi hadlawm gumi, sulga yari halawm dunya. Uno ini mga katautay manghuran, jambangan sulha, subhanallah, yari halawm dunya. Nangasumoy mga kasahabatan, ya Rasulallah, uno impag-iyanon mo jambangan sulga, na ino-ino sila, yari halawm dunya, aun jambangan sulga, amuin papusuon kita niyo nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu makalabay. Gaita kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in biya sin programa tanyo ini pagbisarahan tungod sin pag-agama. Amuin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya mga katautay manguran, hitukbal na mo kaniyo, in amuin salam duaa, amuin kamu di magbati laul, dumungog tumayhug umatod, sin amuin pangadjian dan di hayni sibu daran dia hula, iwan sin hawgawa hula, na murah-murahan tungbasan kamukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin karayawan, amuin papagkasan yang kamu dan di naman ha dunya, labi luba na hadlaw akhirat. Mahuli niya, sugpatan tanyo mga katautay manguran yung pangadjian tanyo, hatungod da sin pagparihala sin pangatud. Narisara tanyo, alhamdulillah sin limabay, in ini day nga mga diyaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu da pabar iman usog, iban par iman babai, amuin subay nila parihalaun, atawa puun, impangatud nila day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna aun kamudaratan niya siksa dan di naman ha dunya, labi luwa na tud hadlaw akhirat. Amu inhi kamudarat paipun sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Na waktu mapun ini mga katautay manguran, insyaallah subhanahu wa ta'ala yung pangadjian taniyo, mga bunga sin pagparihala atawa pagpupu sin pangatud day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini hiklag katu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hakitab niya Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is syafi. Atas hangpo mga katautay manguran, pakaradyaan dakula, mga bunga mahasil sin ipon, amuin ya tubangan niyan hawal nafsu niya, di niya iatud, piupo niya yung pangatud niya, day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, makahasil siya hangpo bunga niya. In ini mga katautay manguran, apabila amuin piangannal marayaw, pianduahan marayaw sin ipon, tanto na sadya maluhay na kaniya, amuin puun in pangatud niya day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin makadawhat siya sin paruntungan niya, sabab karna hati niya na makalayo na siya day nga haliyangan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in umatud papitna. Laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, nasabot niya raisab inya kitab niya Da wad Dawa, laong niya in pagpupu sin pangatud day nga hiyaram sin Allah ta'ala, aun mga kapaiddahan, mga bunga niya, muna-muna na, annahu imtisalu li amrillahi alladhi huwa ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adih. Bunal tuod in pagpupu sin pangatud, in iyan pangakad,
pagtaat, pag-ibadat, huminang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin daindi hayni in puntukan hikahasil sin ipon sin kasanyangan niya rin di naman na dunya labi luwa na tudadlaw akhirat. Amuin uyan niya. Amuin huminang na siya sin pardakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ أَنْفَعُ مِنْ إِمْتِثَالِ أَوَامِرِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Now, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wayruun hinang, mahinangin ipon, amuin labi makamumpaat kanya, dahil hindi naman na pagdunya niya, labi luwa na pag-akhirat niya, dahil sin huminang siya sindaakan kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo na ipapupo in pangatud. Sabab karna lawang Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya wal akhirah illa bimtisali awamirih. Wayruun manu siya simanyang dan di naman ha dunya labi luwa na adlaw akhirat buat malingkan in sabab niya amuna in huminang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna mga katawtay manguran, tumtumuntan niyo in tagdapo sin kasanyangan, nagpapanjari sin kasanyangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat tubang kita niyo mawaya sumanyang dan di naman na dunya labi luwad law akhirat na huminang kita niyo sin pardaakan niya. Sabab siya yung tagdapuyat to, hasupaya niya kita niyo hanugharaan kasanyangan dan di naman na dunya labi luwad na hadlaw akhirat. Laong Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ma syaqiya fid dunya wal akhirah illa bitadyi'i awamirih. Wayruun najul jana nabinsana dan di naman na dunya labi luwa adlaw akhirat buat malingkan in sabab niya, sabab sin simulang na in manusia papardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang na siya sin langgal sara, wala niya na yagad in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tumakataw tayo manguran in panagnaan bunga, in pagpupo sin pangatud day nga hiyaram in ini pangakadta pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala daakan niya. Amu in dayn dunahayan in kasanyangan ta dunya labi luwad law akhirat. Hikarwa bunga mga katawtay manguran, annahu yamna'u min wusuli athari sahmil masmum alladhi la'alla fihi halakuhu ila qalbih. In pagpupo sin pangatud nga hiyaram, bunal tuod in ini, mahinang siya sabab amuin kapagangan, di sumampay in bawang pana, nagdaralasun, day nga saitan. Sabab karna mga katawtay manguran, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun min sihami iblis. Sahmun masmumun min siham iblis. In pangatud pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ini bawang pana nagdaralasun. Nabanglasun na mga katawtay manguran, tanto na sadya inyan makamudarat. In manusia apabila nakainom, nakakaunlasun, bukon yan magtuy-tuy, mapatay. Sumagawa inot-inot, manglamma in pamaranan, dumagan padugo niya, in amuin lasun yato. Nadiya hayanda mga katawtay manguran, in pangatud pahiyaram. Apabila imatud in manusia pahiyaram, wala niya piyo po in pangatud niya, pangatud tagasahawat, tanto na sadya may lasun niya to, dumaga na dugo niya, sampai papikilan niya, sampai papangatayan niya, humukay pag-iman niya.
Laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, la'alla fiha lakuhu ila qalbi. Amuin lasun yatto, tumuy to yatto, palawang pangatayan, sin manusia. Amuin majul jana na siya. Sabab karna, hati niya humuka ng pag-iman sin manusia. Biayan mga kataw tayo manguran, amuin pangatud, pahiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ini bawang pana takalasun, dahil nga mga bawang pana sin iblis. Nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paman tarakaha khawfan min Allah, atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Na isiyo-siyo piyuk-po na yung pangatud niya dahil nga hiyaram, sabab karna nagmabuka siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, buka niya pa Allah ta'ala, tinggalan niya inumatud pahiyaram, karna buka niya pa Allah ta'ala, hanugharaan siya sin Allah ta'ala, iman, halaong pangatayan niya, kana naman niya inlimu yatto, kasanyangan, dayaw parasahan, hayang sinong sindaghal niya, tumbas, bunga, sin manusia, piyuk-po ng pangatod niya dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikato mga kataw tayo manguran, laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, annahu yurisul qalba unsan billah wa jam'iyatan alay. Bunal tuod in pagpupo sin pangatod dahil nga hiyaram, ini mahinang sabab, amuin madawhat sin ipon partulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana naman niya halong pangatayan niya. Katan pakaradyaan kahalan niya Allah ta'ala yaun tumatawangkan niya. Mamarihala kan niya. Amuin parihalaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala daya katan kangian. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته. Sabab lang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bunal tuod, pangatud ini apabila yatud na sa pahiyaram, mahinang siya sabab, amuin, hikalayo, hikahutas sin pangatayan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, mahinang siya sabab amuin pangatayan ini maundan nun halaw niya kuba-kuba. Kuba-kuba mga kataw, di siya tumutog, di siya gumuhot. Kiyo kuba-kubaan sa jabiyahan. Miyumuka. Walaysa alal qalbi syai'un adar min itlaqil basar. Wayruun unu-unu na. Amuin labi siya makamudarat papangatayan dahil sin amuin umatod na imano siya pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yurisul wahsyata bainal abdi wa baina rabbih. Sabab in result niya apabila imano siya imatod na pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, may nangyat sabab amuin makalayo ipon dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, kautan sila. Makalayo na ipon, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabiat to, hisiyunin mamarihala kanya. Bang siya, makalayo na dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sabsin, hati niya, limanggal na siya sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisiyunin mamarihala kanya. Dahil sabiat tim pangatayan niya na halom kuba-kuba na sadya biyayan. Miyumuga biyayan. Masigpit inom sindaghan niya. Ini kaupat mga kataw tayo manguran, bunga, sin amuin, pagpukpuk, pagparihala, sin pangatuday nga hiyaram, annahu yuqawwil qalba wa yufarrihuhu, kama anna itlaqal basar yud'ifuhu wa yuhzinuhu. Bunal tod pagpupusin pangatod nga hiyaram ini mahinang sabab amuin hikakusog sin laum sin
pangatayan sarta hikarihil kakuyakan kumuyag inlom sin daghal pangatayan sin manusya ini. Sabab mga kataw tayo manguran, in Allah subhanahu wa ta'ala, tunyukan niya yat tubiyayan. Tunyukan niya in pangatayan kakuyakan. Adapun in manusya isab amuin imatud na pahiyaram, mahinang yat to sabab amuin in pangatayan niya lumamma. Lumamma pakarayawan. Lumamma paamuin hinang makaril kamumpaatan. Malam pangatayan biyayan. Sarta makarihil kasusahan. Palomsin pangatayan. Kansaon waktu mainu-inu manusia. Maita biya lonely sadya biyayan. Atawa biya mga nasususa on problema. Ada kalain sabab niya yato. Sabab sin in manusia. Wala niya piyo po yung pangatod niya dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kataw tayo manguran, inhi kalima, annahu yulbisul qalba nuran, kama anna itlaqahu yulbisu zulma. Bunal to din pagpupo sin pangatod, ini mahinang sabab, amuin, tunyukan sin Allah Ta'ala yung pangatayan ini sahaya. Sahaya mga kataw tayo manguran. Adapun in pag-atod isang pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang siya lindum halom sin pangatayan. Hangkan na Allah subhanahu wa ta'ala walihada dakar Allah subhanahu ayat an-nur uqaybal amri bighaddil basar. Dahil sahabiatin Allah Ta'ala Suratul Nur ini siabut niya in amuin daakan niya hipapu po yung pangatod dahil nga hiyaram Suratul Nur hati niya sura bang mumaknanin nur sahaya sarta siya sabut dahil dihainin ayat sin Allah Ta'ala Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Inallahu ta'ala siya in sahaya sin pitong lapis langit, iwan sin bumi, iwan sin luon niya. Sahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pamandu amuna in Quran pag-iman. Ang papiyang upama sin Allah ta'ala in sahaya ini masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sa pantun palitaan in sahaya ini. Sahaya sin pag-iman. Amuin yanu gara sin Allah ta'ala manusia. Piyo po niyang pangatod niya dengan hiyaram. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Quran pamandu anong pangatayan niya. In sa pantun niya, sa pantun palitaan. Pag umus-aon din dito ato ilaw, halom sin palitaan. In maksud niya mga kataw tayo manghuran, amo na in pangatayan sin bar iman, nagsasahaya. Halom sin daghal niya. Apabila piyo po niyang pangatod niya, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalawang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa idastanara al-qalbu aqbalat wufudul khairat ilayhi min kulli nahiya. Apabila yung pangatayan ini nagsahaya na dahil Allah subhanahu wa ta'ala na ipagbak na niya atawakan sumuok na maun kaniya hipagbak na siya sinkatan karayawan hawnu lugal hawnu tampat hipagbak na siya sinkatan karayawan sabab nagsahaya na inlawm sindaghal niya sahaya dahil Allah subhanahu wa ta'ala tumbas sinamun piyo po nin pangatod niya kama anna idha azlama aqbalat sahaibul balai wasyar alayhi min kulli makan adapun
inlawan niya isab apabilay manusia amuin imatud na pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanto na sadya manglinduman isab inlawm sindaghal niya. Sampai lang si mga ulama pamayhuan niya manglinduman mga katawtay manghuran. Bukon sin manusia himinang sindaakan sin Allah ta'ala nagmabuka papagsahayahon sin Allah ta'ala lang sindaghal niya iban sin pamayhuan niya papagsahayahon sin Allah ta'ala tumbas ha mga sila nagmabuka pa Allah ta'ala nagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga katawtay manguran na biyata sin Allah ta'ala siya insahaya nagbihil sahaya hapitong lapis ng itiman gumiwan katan halom sinantara niya yato mga manusia katan sahaya iniyan katan ng Allah subhanahu wa ta'ala napabilay manusia miyagad nagmabuka pa Allah ta'ala hanubaran sa sin Allah ta'ala sahaya halom pangatayan niya sampai magsahaya in pamayhuan niya mga katawtay manguran. Sampai daw Imam Ibnul Qayyim rahimahullah in manusia makahinang sin pardusahan pa Allah ta'ala in sabab niya yato naig in sahaya laing halom sin pangatayan niya naig in sahaya amuin magdul na sadya siya sinahawal napsu niya. Ini kaunong mga katawtay manguran bunga sin amuin pagpupo sin pangatuday nga hiyaram sin Allah ta'ala annahu yurithu firasatan sadiqah yumayyizu bayna al-haqqi wal-batil yumayyizu biha bayna al-haqqi wal-batil was-sadiqi wal-kadib. Bunal tuod mahinang yato sabab amuin hanugharaan siya sin Allah ta'ala pangannal marayaw amuin mapinig niya in kasabunalan iban sin kabatilan in amuin karayawan day nga kangian mapinig niya mga katawtay manguran in sahaya day nga kalinduman day nga sabab to makatudyo na siya pakarayawan sabab kakitaan niya mapangannal niya marayaw in how mo rin di hayni in karayawan iban kangian na day nga sabab to makatudyo na siya pakarayawan makalayo siya dahil nga kangian sampai biyayta hikirmani dahil nga mga ulama mga katawtay manguran siya but Imam Ibnul Qayyim rahimahullah man ammara zahirahu bittiba'i sunna hisiyo-siyo in manusia in hinang niya kabuhi niya niyagad siya sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin isrip basara hipapa paling in pangatud hipapu po in pangatud dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala wa batinahu bidawamil muraqabah inhinang niya hakalahilan niya kad sa simpamando si Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta hakasipukan na nagmamamuka siya pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyatali niya marayaw tiyataimbuko niya ng pangatayan niya in Allah ta'ala sangat makakita sangat makarungog kikita siya dahil nga sabiya tumisa na kasipukan di da siya makatawakkal umatud pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna yadto halawang bigi jantong niya in Allah ta'ala kaya sasakupan siya kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa gadda basarahu anil maharim sarda piyukpo niya yung pangatod niya dahil nga hiyaram sin Allah ta'ala wa kaffa nafsahu anis syubuhat sarta limayo siya dahil nga mga pakaradyan taga subahat wagtada bil halal in pagkaon pag-inom niya halal lam tukhti'u lahu firasa di masa dan doon kanya di siya masa hapangannal niya
haamuin talian niya, pikilan niya, pangatud niya, sinuno-uno pakaradyaan. Sabab karna, giyagayran siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bungayat mga kataw-tay manghuran, sin amuin pangakad niya, pakabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Giyagayran siya sin Allah ta'ala, katan pakaradyaan niya. Wa kana syuja'un, hada la tukhti'u lahu firasa. Di siya magkasa, mga kataw-tay manghuran, sabab karna piya panihala siya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga kataw-tay manghuran, inmanu siya, amuin nagnyagad na sinhawal napsun niya, na misanda kaya ingatan niya, inya unika hikamudarat kaniya, hinangon niya ramasi-masi. May tayat to, sabab karna na wayroon na siya, malayo na siya rin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga pamarihala sin Allah ta'ala. Misanda kaya ingatan niya, ini makamudarat ka ako, masi-masira siya huminang. Dahil sa abiyat to, hati niya, ikajulja na napamano siya, inamuin pakaradyaan, dulan niya, inhawal napsun niya. Dahil tayo Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inmano siya, amuin, piyupo niya yung pangatod niya, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, na gantian dato sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya sin labi marayaw. Amo na inukabun kanya sin Allah ta'ala in mga lawang sin karayawan, lawang sin ilmu, lawang sin pag-iman, lawang sin amuin panghati, mangdahi kanya, bahikasan niyang kanya dunya, lari luba hadlaw akhirat. Hanugaraan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito mga kataw-tay manghuran, bunga, sin pagpupo, sin pangatuday nga hiyaram sin Allah ta'ala, annahu yurisul qalba sabatan wa syaja'ah wa quwwa. Bunal tuod, mahinang yato sabab, hikatutog sin pangatayan. Umisog in pangatayan. Kumusog in pangatayan. Fajama'a Allahu lahu bayna sultanin nusra wal hujja wa sultanil qudrati wal quwwa. Hanugaraan siya sin Allah ta'ala, punon dendun kanya, in amuin daraugan, iban sin gaus kaya, hati niya tiyutulong siya, tiyatabang sa sin Allah subhanahu wa ta'ala pakaradyaan niya, sampai nasabot dahil nga mga hadis, mga kataw-tay manghuran, kaya riwayat, alladhi yukhalifu hawa, yafraku ay yakhaf, as-shaytanu min zillihi. Inmano siya amuin, di niya, pag-aharun inhawal napsun niya, tatkala inihiyaram, atubangan niya inhawal napsun niya, biya na sin pangatod, pukpuun niya dahil nga hiyaram, insaitan mismo mabuga halambong niya. Subhanallah. Mabuga mga kataw-tay manghuran, insaitan halambong niya. Nasabot dahil nga mga hadis, kaya riwayat mga kataw-tay manghuran. Na imano siya amuin magdul na isab sin hawal napsun niya, na injumatukan niya amu nasab in lawan niya. Kahinaan, dus-dusun siya sin Allah ta'ala, sarta babaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Babaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagliki-likian na siya, pagkatawahan na siya, sin mga kasaitan-saitanan. Inhika, walo mga kataw-tay manghuran, bunga sin pagpupo sin pangatud, annahu yasuddu ala syaitani madkhaluhu ilal qalb. Bunal tuod, mahinang yatto sabab, amuin matambul, in amuin susuran sin saitan papangatayan. Hati niya, di na makapanasat in saitan, sabab karna wayroon na
atawa piu po na sin manusia in pangatud mga kataw tayo manguran. Laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in amuin maksiyat ba Allah subhanahu wa ta'ala, in iyan puunan niya an nazra, pangatud mga kataw tayo manguran. Bagusin pangatud yato al-khatra. Mag-stage by stage yan mga kataw tayo manguran. Al-khatra, hati niya, sumud na papangannal niya yan. Papangannal niya. Hikatuyat to al-fikra. Mag-imagine na yung manusia. Mag-imagine na yung manusia. Bagusyat to al-irada. Bayaan na yung manusia huminang sin maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos yato hikalima, al-azima. Amuin, gawgot na yung pangatayan si manusia, sumud na yung sahawat niya, tinapso niya, hinangon niya natud, in kahinapusan niya, amo na, in jumato na, in maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin puunan niya, uno, am in pangatud mga kataw tayo manguran pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa lang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in pangatud ini bunga niya hikawalo, hikatambol sin lawang, susuran panasat sin saitan. Di maka panasat in saitan na pabila, piu po in pangatud sin ipon. Dahil hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in amuin ipon apabila imatud na sa pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya di magtaubat, mag-us-us, na kasigpitan na siya. Sabab kan na naukab na yung lawang, inpunan pangatud yato. Yadto na dumagan halawm sin pangatayan niyan sahawat, di niya nakakausan atubangan. Sampai na hindi ay nisiyabot, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, biya sa pantunlaw niya, in pangatayan, siyusunog na sin lablab kayo, sin sahawat. Di niya nakakausan kontrolon, di nakon siya makatug. Yadto na inamuin, lablab, sinamin sa hawat yato, sabab sin pangatod mga kataw tayo manguran. Ang kana panagnan pa yato, puun na yung pangatod ay ngayaram, may nang sababi katambol, sin lawang panasat sin saitan. Laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in siksa lang niya, sin amuin mga manusia, matagi, umatod, pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot hadis sahih riwayat Imam Bukhari ibn Imam Muslim, an ju'ila lahum fil barzakh tanur min nar. In ini piyakita pa Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu natutog siya biyayan. Sabab in tagainop sin mga kanabiyan, in ini na wahi ni mga kataw tay manguran. Hambuk waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakainop siya, in siksa sin mga sila ashabus syahawat li suwaril muharrama, amuin mga manusia matagi, mag-atod pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatta-pattaan, iban sin mga hiyaram sin Allah ta'ala, an ju'ila lahum fil barzakh tanur min nar, waliyadu billah. Hinangan sila alawang pakuburan, tanur. Hinati sin tanur, bangdain di hula tanyo, oven. In tanur, mga kataw tayo manguran, bang mga hula Arabia yan, kitaan yung pagnulutuan tamis. Tamis, mga kataw tayo manguran, amuin, tinapayat to, masarap, pag-breakfastan, iban sin full, iban atawa adas. Nakitaan yung paglulutuan sinamuin kuan, tamis. Ang buklong hag, bago sa to, halaw niya to lablab kayo yan. Amoy nibutang na sadya rin dito hato,
in tirigubian, may nang nasya tamis. Favorite yan sin mga tao Saudi yan, iban mga ula Arab. Nabiyan mga katao tayo manguran, in tao siksa nila, tanur. Aon dan dito ato lunghag, lablab kayo in halaw niya. Halawang pakuburan mga katao tayo manguran. Wa udiat arwahuhum fihi ila yawmi hasyad sadihim. Himutang dan dito hato in mga niyawa nila, ampa lablaban sin kayo, pudpurun dan dito hato. In lukay mga katao tayo manguran, sa lukay nila daun halom sin pakuburan, waliyadu billah. Sampay na sadya, mabutin adlaw kiamat, amuin mapun na magbalik, ilan sin ginhawaran nila. Adapun in lukay nila daun halom pakuburan, in siksa sin mga tao, di nila pupunin pangatod nila day nga hiyaram, halom tanur, lunghag yato, amuin pudpurun din dito hato, in palnyawahan nila. Sinlablab kayo mga katao tayo manguran. In ini kama arahun mahu ta'ala li nabi fil manam. Biya sin kita, biya kita sin Allah ta'ala panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaqi ala sihati. Ini kasiyang mga katao tayo manguran, bunga, sin pagpupo, sin pangatod, laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, annahu yufrigul qalba lil fikrati fi masalihi wal ishtigali biha. Bunal tuod, in amuin, pupuon na sin manusia, in amuin pangatod niya day nga hiyaram, na may nangyat mo sabab, makatali na siya. Sin hinang hika jatu, sin pakaradyaan niya, hikahatul, hikarayaw, hikamumpaat, sin pakaradyaan niya dunya labi lubad law akhirat. Sabab karena tunyukan na sin Allah ta'ala pikiran niya biyan, in pangatayan niya iman. Bukon dia sin amuin manusia, umatud na sa tahiyaram sin Allah ta'ala, yun si wa itlaqul basar, yun si hidalik. Wa yahulu bainahu wa bainah. Adapun in umatud na pahiyaram sin Allah Ta'ala, panglupahan na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iruun na hinang niya dugaing, magdul na sadya sin pangatud niya pahiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga katao tayo manghuran, in pangatud ini, di siya magkasatisfied. Bukong dia sintian dia yan, namanghap diun in manusia, sambatan sin amuin mga post biyan, hashtag craving satisfied. Subhanallah, alhamdulillah. Hati niya wang makaun mo ng kabayaan mo yat to biyan, kan suban na kau. Jukup na. Misan uno pa yung pagkaun ng kau, kan suban na, wayroon na. Wayroon na napso mo. Sab kan suban na kau. Ampada punin pangatud mga katao tayo manghuran, misanda bang mo siya yatud pahiyaram, misanda yatud mo na biyayan, masi-masi, di siya masatisfied. Karuman, kaadlawan, biyato na sa dyan hinang niya. Kanalang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wayroon na mahinang niya, uno-uno, panglupahan na siya sininang dugaing, mag-atod na sa dyan sinhiyaram, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fayanfaritu alayhi amruhu, in jumatu, in pakaradyaan niya kapasaran na. Malukpas na yung pakaradyaan na. Way kamumpaatan, way kapaidahan. Maubos na sadya in adlaw, indong, way roon karayawan sin pakaradyaan na hinang niya. Wayaka'u fi ittibai hawa wa fil ghaflati an dikri rabbihi. Amuin, manigap na siya. Malingap na siya. Dahil nga manungtum pa Allah Ta'ala, inhinang niya magduol na sadya, mag-akad sinawal napso niya. Amo na inindita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Para man sin Allah Ta'ala, ayaw kau magtaat. Amano siya amuin, ligap na mo na yung pangatayan niya, hikaisa, ligap ng pangatayan. Di na makatumtum pa Allah Ta'ala. Hikarwa, wattaba'a hawa.
Yakad niya na sadya inhawal napso niya. Nag-urol na sadya siya biyayan. In hikatu, wa kana amruhu furuta. In kaaunan sin pakaradyan niya, lupas na. Wayron na kapus paidahan. Wayron na kamumpaatan. Laong Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa itlaqun nazar yujibu hadhil umur as-salasa bihasbihi. Amu ini into ini, amu in lunna mangi, sin amu in umatud in manusia pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lunna mangi mga katawtay manguran, ika-isa kalihap, maligap na siya dengan Allah ta'ala. Hikaruan niya, magdul na sadya sa sinhawal napso niya. Ampa di na magkasatisfied. Wayroon, di siya magkasatisfied. Hikato niya, lupas ingkatan pakaradyaan niya. Sampai mangipabutan na siya sinamuin ajal niya, dahil doon nakahalan mangi ini. Wayroon, niya nakad pakabayan sin Allah ta'ala, nagdurul sinhawal napso. In kahinapusan mga katawtay manguran, bunga sin pagpupusin pangatod, anna bainal ayn wal qalb manfazan wa tariqan yujibu intiqala hadima anil akhar. Bunal tuod, in amuin pangatod ini, in mata, iban pangatayan, aun yan koneksyon nila. Aun koneksyon nila. Wa annahu yasluhu bisalahi wa yapsadu bipasadi. In pangatod, apabila siya dimayaw, yatud mo siya pa, kabayan sin Allah ta'ala, in connection niya, papangatayan, humayang inom sindaghal biyayan. Upama niya bang kau nagbasa sa Quran, atawa imatud kau palangit, pakabasaran sin Allah ta'ala, ba mga bituun hawak turum yaun, kanan naman mo yan, humayang inom sindaghal mo biyan, suman niyang inom pangatayan mo. Bukon biya sin, umatod ko pahiyaram sin Allah ta'ala, na kana naman min sigpit sinom sindaghal. Masusa. Muga inom sindaghal, kuba-kuba. Sabang Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, paida pasadal qalb, pasadan nazar. Apabil in connection niya, in amuin kuan niya mga katawtay mga parsugpatan niya, apabila nagkangi inom sin pangatayan, magkangi da in amuin pangatud. Wa ida pasadan nazar pasadal qalb, apabila isabin pangatud ini, yatud mo na pahiyaram, waliyadu billah, kumangi din namsin pangatayan, sabsin humukain pag-iman, in amuin lang ta, in sumubli amo na in sahawat mga katawtay manguran. Mura-murahan mga katawtay manguran, amu ini, in amuin lang ta, hangpu, siyabot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, bunga sin amuin pupuun in pangatuday nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narang ini amuin piangan na tanyo marayaw, insyaallah subhanahu wa ta'ala makadawhat kita nyo karayawan sa taud-taud mga katawtay mga dandiya dunya labi lubad law akhirat. Mahuli niya in ini hati niya mapatut hinangon sin kita nyo mga bariman in magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumuntan niyo in Allah ta'ala, kaya sasakupan kita niyo. Parman sin Allah ta'ala, alam ya'lam bi anna Allah yara, wala niya kakiyaingatan, bunal tulin Allah ta'ala, kikita siya mga katawtay manguran. Hangkanan hambuk Imam Junaid rahimahullah dengan mga salafun as-salih, maluhay kanya magpupo sin pangatubay nga hiyaram sin Allah ta'ala. Kaya nga subuhan siya, bima yusta'an ala gaddil basar. Uno in mga sabab, may maluhay kay mo pupunin pangatod mo yan. Unin ari sinambuk Imam ini, bi'ilmika anna nazaran naziri ilaik asbaku min nazrika ilal manzurilah. Sabab sin panghati mo. Bunal tud in pangatud sin hataas, Allah subhanahu wa ta'ala, makauna siya dahil sin
pangatudmu pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya kiasa sakupan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga katao tayo manguran. Liapas kita nyo katahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga katahan kamian. Liapas in pangatud tanyo. In anggaw tabaran tanyo ini katahan. Dahil nga katan fitnah, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dahil doon hayan in kasanyangan tanyo dunya, labi lubad law akhirat, amin huminang kita nyo sinpardakan sin Allah ta'ala, lumayo kita nyo simpiyanglangan sin Allah ta'ala, mahuli niya tubtub din na sadya, salam dua kanyo katan, amuin, nagdurungog, sibu dadan dia haula, iba nagwa hula biyayan, wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.